Elani mako ya obu abilana chemio hauke te eyobina ahai hamuna mo waa. Yesu hano na yabana hauke bayeta ke ya aye au. Yabana hauke kupaya kiamo te biau haite kaa. Ba ahai baika Tiberia te mai. Obia paka prawe bana mune baibeni meali mateana e kana helena te bahoa. Weyana mako te eyobina. Yesu mai yabana hauke kipoke waila kia haai. Ba ahai weya ke tehe au kapra nauma Yesu itabuna te au. Ya obu abilene wa Yesu te tabu haina lani nei te waka ina te tibaha. Ba iyo biha mue, oia no na aita mo kabana yung maineia. Yesu eke abi e bamu ne tibaha. Abi tohana awa ina haina benemi. Waya tutabu na uhano na bata utauri huana toi hana ke pauna ya haa ia parawa tuani nuami te bonu paunai. Aniani we na keki ya hau na kane ai katoro ari aniani we ya na kemihau keo mauri bana ya kane ai katoro ari. We na au meari mana hau na kabenemi. Hamaka tirama hano na hiabu we ya na ebena au. Waya te waka ina te tibaha. Ai tirame na katawana. Yesu eke abi e bamu ne tibaha. Tirama na aka hano na neyana. Ehu na hau na hamona mo katua ai kakaumana. Buabona ia te waka ina te tibaha. Bata auta huri huana tabana kubabaina kataihena. Ba kata ai kakaumani o. Tabana hauna kubabaina. Aika abaka hano akunai mana teana. Puka robena telele nei hovona. Kupai e mai parawana hauna. Mose bena kia teana. Yesu e hina bena ke tibaha. Abi tohana aua ina hina benemi. Kupa parawana e benemi hauna Mose haai. Ia au hama au hore kupa parawana tohana wai e benemi. Silame na parau hano na neyana. Ia kupa yeriri e mai hauna hano pakai mauri ni baibeni. Ia te hina bena te tibaha. Obie pakai. Aniani neyana hano na rani koine kobena mai. Ba Yesu e hina bena ke tibaha. Au hano na mauri anianina. Here ukeme hauna hano na marea aiki ari apua. Abo mo kia aika kaumana au hauna hano na akona aiki ororo apua. Ia au aba haina benemi. Waya ba toi hana au ya mo aitua aika kaumana au. Hama au ni bena au hau kei koike hano na katema hereu. Bani mai hereu hauna hano na aika ua hai apuana. Pokina au kupaya liria mai hano na kipowe au nuata ya aika babaina. Ya ehuna au hauna ena nuata ya kana kababaina. Ba ehuna au tilamana ena nuata hano na neyana. Waya ke bena au hau kei koike haa aika ba akaumana. Ya rani ore na kaba mikiri muena kia. Abi tohana au hama au ena nuata hano na neyana. Na hau na kate hana mai kate aika kaumana hau kei koike hano na mauri bana kate aina. Barani ore na hano na kaba mikiri muena kia. Abi neyana pauna yude hauke ia teururoina. Okina ye abi. Au hano na mauri aniani na kupai ariria mai. Ba ia te abi te tibaha. Yesu neyana hano na Yosepa na hauna. Hamana mai hina na haio binakia. Ia bari wai homa buone nani abi ho. Au kupai ariria mai. Yesu eke abi e bamu ne tibaha. Kipomi baye tamia yururu na yena tomo bapuana. Hau hena nuate hereu aiki mai abaye ya hama au ehuna au hauna kebaka ana ke hau ke katema hereu. Ba au rani ore na ikaba mikiri muena kia. Mahabane hau ke puka robene abatelerena. Ikoi ke hano na tirama aba keba ayobina kia. Hama au tiba huena aba moherena iyobitia ina hau ke ikoi ke tima hereu. Hau ha hamaka ayeha apuana. Ya tirama herena yemai hau na ikupaya na mohamaka ayehana. Abi tohana awa ina haina beneme. Tia aika kaumana au hau ke hano na mauri banai tea aina. Mauri aniani na hano na au neya au. Wai aba mi hano akune mana teana. Ya mo ikoi ke te are. Ya hau ha aniani neya na kupai eriri mai hau na kia na hano na aike are. Au hano na aniani mauri na weyana. Kupai eriri mai. Hau ha aniani neya na kia na hano na ke mauri banai. Aniani neya na au kabai beni hau na hano na au bitio o. Weyana i hano paka hau kia mauri katea aina. Weyana yuda hauke kipoke bayeta ke te baihara te abi te tibaha. Hau nei na bitio na aya ke beni ai hona kakahana. Yesu e hina bena ke tibaha. Abi tohana aua ina haina benemi. Wayau meari mana hauna bitio ai katoana ma yaruaru ai katoinu rani nei wayau me mauri ai kemia ho. Au bitio nia na ma yaruaru uneinu hauna hano na mauri banai abania aina. Abo morani ore nei hano na kaba mauri muena. Pokina au bitio hano na aniani tohana abo maruaru hano na inunu beina tohana. Au bitio nia na ma yaruaru uneinu hauna hano na yao uenyamia ho au abo mo yao na inyamia ho. Hama au ni mauri hauna hore huna au. Au hano na hama au pau na ina mauri hobo na mo au hau kia na hauna hano na au pau ue ke mauri. Au aniani neia au hano na kupai ariria mai. Aba me mana teana abana haai. Teani yamo te ari. Ya hau ha aniani neia au kiani na au hauna hano na ke mauri banai. Yesu kapra namai weye ba ayobi rani nai.
Abine yane hinana Yuda haukia kia mareaonai. Hayana teona mulinai, ti abana haukia bona te abite tibaha. Abine yana hanona pahi. Taike hore abine yana kia aiteana. Yesu aba iyo bina, ti abana haukia abi weyene teululuaina ba hinabena ke tibaha. Abine yana omini baro arina au. Au meari mana hauna pakara ami hau ue ekana paya pato hena urani nei aya pato homa. Au baro be hanona mauri ni baibeni. Ahau ani hanona tabaha ai ni bara mana. Ahina benemi abikia neya ki hanona au abikia mai mauri abikia. Ya baya tamia baika hanona aitua aika kauma. Popona Yesu aba iyo bina bayeta ke tai aitia aika kauma mai tai ya hina na ke hina. Ya hayamuna hinabena ke tibaha. Ua buone aba hina benemi atibaha. Hama au meari ma aike mai na rani nei hau hake mai here au tayara na haai. Yesu na abi wei na buonai, te abana hauke bo oke Yesu te habana muline ai te ka amue. Ba Yesu i abana hauke harau haya rua, e bakaina ke tibaha. Wai abo mo chonua te katoha bona au. Simona Petero e hore hinabene tibaha. Obie pakae. Ai tai here na katayao. Abi wei na mauri ni mai na hauna hanona. Oi here mwenye miaho. Ai aba chai kakauma mai chai obina. Oi hanona robe hau mutohamu. Tira mahere nei omai. Ba Yesu e hinabena ke tibaha. Wai harau heru atina animi. Ya abami hamuna hanona tiaporo. Ye ua haina hauna hanona Yuda Isakariote hauna Simona na hauna. Ia hana i abana hauke harau haya rua hauna haa Yesu hina na ke hina.